Kuna mambo ya muhimu sana ya kuzingatia ili kuulinda moyo wako kuliko vitu vyote unavyovilinda, kwa sababu hapo ndipo kunakotoka chemchem za uzima wa maisha. Jambo la kwanza, usijaribu kumlazimisha mtu akuchague. Jifunze kufurahia kampani yako wewe mwenyewe. Jambo lingine, ili kuepuka kukatishwa tamaa, wakubali watu namna walivyo, sio kama wewe unavyotaka. Jambo lingine, kila mtu atakuonyesha rangi yake halisi. Jifunze kuwapa watu muda. Jambo lingine, jifunze kujitunza sana, kwa sababu jambo lolote litakalotokea kwako, dunia bado itaendelea kusonga mbele. Jambo lingine, jifunze kudhibiti hisia zako. Akili iliyotulia ina uwezo wa kudhibiti au kushughulikia tatizo ama changamoto yoyote inayokukabili. Jambo lingine, wanaokupenda wataamini mchakato wako wa kukua kimaisha, huku ukiendelea kuwa halisi kila siku. Hivyo unapaswa kufurahia uhalisia wa maisha yako hivyo ulivyo, huku ukiendelea kuwa bora siku hata siku. Jambo lingine, epuka sana kuruhusu ufahamu wako kuwaza mambo hasi kila mara. Kadri unavyofanya hivyo, unaupunguzia ufahamu wako kujenga uwezo wa kuwaza mambo mazuri, lakini pia na kuweza kutatua changamoto zinazokukabili. Lakini jambo lingine ni kwamba epuka sana kufanya moyo wako uweze kubeba watu ama uweze kujawa na vitu visivyofaa. Jambo la mwisho kabisa ni kwamba tafuta amani kwa kuzingatia maisha yako na mambo yako wewe mwenyewe.